Imbube yemhlaba seyikhiphile ke imbali ukuthi ichubeke nawo umkhosi wemhlanga njengoba seyibheke khona edithini. Imbali leseyikhulile yawugeca lapha esithithini saseMphisi Farm kuthi ke leyo leseseyincane yogeca kaBhamsakhe. Ingwenyama iphindze futhi yaveta ngelivi layo indvuna nonduduzo zubuko kokuthi inkosatana yayo ke imbali ngumthwane nkosi temashayina lotayicaphela imbali kulomhlanga. Ithi ingwenyama ngithulele libutho lembali ukuthi inkosatana yenu letawubuka libutho lonke utemashayina Lokunye lokuvelile kwakuthi imbube yakhuthata ke kuyo imbali ukuthi ayihambe ujovela umkhuhlane we-COVID-19 ngemijovo lehlukene kabili i-AstraZeneca kanye nayo i-Johnson & Johnson. Ithi ingwenyama ke labasukela eshumini nesiphohlongo ukhona umjovo uhlukene kabili imbala iphumela baleni yawujova kuze sigweme nesifo. Imbali ke iyaliwe kwakuthi ayilicaphele ivikelane emkhuhlaneni we-COVID-19 ikwadi nekuthi ivikela nayo. Imbube ishito ukuthi kumcoka ukuthi balalele imiyalo yalabo ke betempilo kuze kube nesiciniseko sekuthi emathuba ekuthiwa lo mkhuhlane nekuthelelana angilawo ke laphansi sibili. Kubika Khanyisile Mabuza ngina Gary Carlos esigodlweni eNgabezweni.